ទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងប៉ារីស Bus 63, direction Jardin d'acclimatation. Vậy tới là kia nơi sọc rạng đấy mà kia chặt chặt cứ mua mà bông bông sẽ mẹp sầm nặng thay cái thơ tia hà lợi bắt sừng mồm chẳng tay này bông bông rọp rồi năm tiết cầu chẳng hạn lụng từ nè thèm nó chua đòn cái đại tích tích chạy bông Việt Trinh mặc có tê sập hiệp nhắn chua vòng ôn tầng cái này mưa trà vòng ôn học sống vòng ôn này tất cả các bạn Bus 63, direction Jardin d'acclimatation. Nên chị bị vào mà chúng mà đòn tua phèo 가는 것도 재밌어야 될 텐데 어떡하지?ទេសភាពតាមដងផ្លូវស្រស់ប្រងខែនេះចូលដល់ខែរដូវស្លឹកឈើលាស់ 그러니까 이렇게 다 보여요. 이렇게 다. 와, 봐봐.ពីសំណង់ចាស់ចាស់គឺមាំបងប្អូនហើយមើលរាប់រយឆ្នាំទៅមិនដឹងទៅណាBus 63,នៅសំប្រាំងភាគច្រើនទៅកន្លែងណាក៏មានដើមឈើដែរចាដើមឈើចឹងមិនលុបទៅជាមួយខែក្តៅគឺក្តៅស្ងួតត្មងនៅសំប្រាំងនេះអត់មានខ្យល់ទេ
ញថាអត់មានខ្យល់ទេមានខ្យល់ដែរតែប៉ះថ្ងៃណាក្តៅស្ងួតហ្នឹងគឺក្តៅឡងស្ងួតហួតហ្មង 야, 지금 싸들고 나와서 갔다가 다시 왔어. 한 15분 정도 우리 우리끼리 막 찍고 있으면 찍어줬는데 다 이렇게 햇빛이 គេ 계단에 បងប្អូនមើលអាគារចឹងមាំមែនតើហ្មងសំឡងចាស់ 거실. 거실 앞에 이렇게 정원이 있어.